Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lishquanquil likut besink. Han lishholomil qatzol balchiru likutana in. Utyoqochi adinak chirish lah kaleb. Shpanak lah kaleb kishkut besilish babal. Ut lishtiki lal chiru liqagwa Dios. Chiruheb chik lisaj. Sali qatzol balchiru likutana in. Linaqataw sali capítulo 15 relihu Josué. Versículo 16, sali versículo 19. Naqataw naqlah kaleb kishkechi lish rabin halish aksachan lisandilhu. Re naqhunak lisaj ta sumlaq rikin kabanan tento naqlisaj in tishbanu hunchik lik angel. Utaan likyalok rikineb likwankeb salinajej likyochish yechinkil. Likyochish kutbalaq kaleb arin haan lish kakwila lish chol ut kishpoqeb lisaj re naqaneb teshkutaj kwi naqrikineb lish pabaleb utrikin lish kakwila lish choleb ut rajbalaj kwi lik angelak teshtaw li jokyali nigerataw ut naqataweb kwi eblisaj chish tsolbal reheb lish pabaleb rikin liqagwa Dios jo chaqlaj kaleb ut la Josué naqaineb aktishebchik ak okebchik resh karamakilish angeleb akraqek chikrelish angeleb sashbena ruchichojain habanan chirisheb an yukeb chichal eblisaj liteshtaw lishnajeb chik angelak chiruli qagwa Dios resh banunkil manak tsaqob lisingil rulik angel likeshkana eble juntesal choqreli qagwa Dios utlisaj al likiruchi echanin kreli najeja inch manak kijalok chaqrikineb ebli kwankeb sa ebli najeja an kishkul lish aksa lish rabin lajkaleb choqri shaqil Uthaan lach otoniel lizach queen qain. Mokon lach otoniel lish pelom lish aksa. Kishkut besih qui li paba li kish sol rikin lach kale ut lach Josué. Naqain kish yere li rishaqil. Naqtishpats re lish yukwa. Hunchik li narrataw lish ol. Lish aksa kishpats re lish yukwa. Ebli yu amha. Ut kik ehekre. Ut naqil hunsut kuchik. Lish rabin lach kale. Chishkut besinkil lish kakwila lish ol ut lish paba rikin li yo chishpatsbal. Re lish yukwa. Babal likish sol rikin lish yukwa. Lish kakwila lish o lish aksa. Sa adinak sa shpatzbal lik aruna rataw. Nashkutak kwi li yaluk qeli negeshpanu li ishq. Sa ibli halan reheb li honal. Hoak kwi sa liqakutan kilanakwan. Liqagwa Jesus kish sera ihun li sera reheb lish solom. Chirish hun li ishq chan. Li kibanu hun li inka usre. Utli akobeh ho akhraqol atin sa shbene maga narakwi abanan li ishqa ininga kihilang rakhlal nashik ut nashtie chaqreli akobeh naqchiraqoq atin sa shbene utli akobeh in maga narakwi chimukona roshloq ili qagwa Dios ut chimukona roshloq yebli poyanam jan li sandilhu yal hunaq li akobeh in kishye naq akhil runaq traqoq atin maresh tit chiganan ril balruli qana chinain Aina katausalihu Lucas capítulo 18 versículo 1 to 5 ut nashchechikama in versículo 5 abanan ustin kolish malkanain shbanak nikin chichi marian chalta chalkyang chishke bal shtibrin holom keretali nashcheqeli versículo 7 matujata chikli Dios ingatish koleb lisik bileb rushban linegekya bankre lishkaba chiq uchikutan usta tishkehepchan chi oy nink karunash kochikwain likyalok lishal bala ha yal kharubsut honak lishmal kana in ma hungwa kish kanam li tsamang chiruli akwabeh kishkul li barkwan kyochish pasbal liqagwa Dios usana baik chishbanunkil manak chish sakobre singil rulish chechi abanan ha an qagwa Dios ut mukohontan nanume chiru shbanunkil eblisa khakwi anakwan Akhilak kuirunak teschalsh qeheb ut teschol li barkwane ke ril rikene li aktishepchik sali babal abanan akhilru shkut balle renakharan kui teschol akhilak kuiru ashpa bankile nakhane bakui teschbanu lik akhil khokanak akhilru shqash sinkil khun chabil akhil chiruhe blisakh renak yok chi ushmank lik akhil li barkwansh kanab chaqsaqa be liqaqwa Dios abanain napanumank sashkut bal rikin liqapanu hom rikin liqapabal utmakwa kakwi yalshke balebre hokanak akhilru naqtaqat solah kwi qibla or rikin chaqlish chuam laqkale salishti kilalut lishpabal rikin liqaqwa Dios
anda shaklita beresin qe chiruli kutanain bantu shakuna khshwa benisa liqak angela in li Dios chosop tesin qakwe toxsa junchik liqak angel